uyu mwaka wa 2024 usize byinshi bigiye bitandukanye, ni nako hagiye hasohoka amafilime agiye atandukanye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe filimi 10 zakunzwe ku rubuga rwa Netflix. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, tugwaye ikaze. Nkibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezeho ibiganiro ku basitari baba bakinnye amafilime bakunze, tukakubwira filime z'ubwenge ziba zarabayeho, tukanakubwira amakuru ku ba celebrate bagiye batandukanye bafite influence ikomeye ku isi. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'amakuru tubagezeho umunsi ku wundi. Kandi nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire turebera hamwe filimi 10 zakunzwe muri 2024 ku rubuga rwa Netflix. Reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 tuhasanga filimi yakunzwe cyane yarebwe n'abantu benshi cyane, They Did Don't Die. Niyo filimi dusanga ku mwanya wa 10 kuri filimi zakunzwe no mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 9 tuhasanga filimi yitwa Cold Blood Legacy. Ku mwanya wa 8 tuhasanga filimi yitwa Terminator, bakunze kwiha akazina ka Dark Fate. Reka twikomeze ku mwanya wa 7, The Portage. Ku mwanya wa 6 tuhasanga filimi nziza cyane ikunzwe cyane, Our Little Secret. Tukikomeza ku mwanya wa 5, Disaster Holiday. Ku mwanya wa 4 muri filimi zikunzwe ku rubuga rwa Netflix tuhasanga filimi yitwa That Christmas. Ku mwanya wa 3 tuhasanga filimi nziza cyane, The Grinch. Ku mwanya wa 2 kuri filimi zakunzwe ku rubuga rwa Netflix tuhasanga The 688. Ni filimi nziza cyane ikunzwe cyane maje kurebwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Netflix. Ku mwanya wa 1 hariyo filimi iri kuvugisha abantu benshi, filimi iri guca ibintu mu isi, bayita Carry On. Iyi niyo filimi iri ku mwanya wa 1 muri filimi zikunzwe mu mwaka wa 2024 ku rubuga rwa Netflix. Iyo ukoze ubushakashatsi bakwereka ko ariyo filimi ya mbere iri kwinjiza amafaranga menshi kandi iri kurebwa cyane kuri runo rubuga. Hamagara Gustave niko nitwa. Mu kanya tugiye kuza tubabwire kuri buri filimi ese imeze gute. Niyo mpamvu ngusaba ukanda subscribe maze ugafungura inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tuba tubahereza isaha ku isaha n'umunota ku munota. Reka mbifurize kugira umwaka mushya muhire. Ciao ciao, hasta la vista.